салом алейкум азиз, зиндасон омад хона ба салом бошед. ба шумо маълумот дода будам ки дар чиз кишвари Судан, дар Чечни, Ингушия, дар Ирон ва Ироқ пеш аз ҷанг вақте мо ҳаҷ рафта будем ба воситаи Ӯзбекистон, Туркменистон, Ирон, Ироқ баъд Саудия рафтем. Дар Саудия ман дар ҷое ки кадом шаҳре ки будагим ин чизҳоро маълумоти доим бепурсиҷӯ мекардам. Яъне кишвареҳое ки номбар кардам ку дар Судан, Саудия, Ирон, Ироқ, Чечни, Ингушия чи несте, хонаи пиронсолон надоранд ва дом интернатам надоранд. Кӯдакҳоро дар дом интернат надоранд тиян ва падармодара пиронсолон хона надоранд ки баранд тиян. Барои чӣ? Барое ки инҳо ҳамаашон бо қонуни худованд чӣ мекунанд? риоя мекунанд. Мусалмон ҳастанд ва ҳеҷ гоҳ падару модар намегузоранд ки дар пиёшон хор шаванд. Бале, ман доимо ба шумо дар падару модар мегӯям. Барои чӣ? Барои ин ки вақте ки инсон як мавзӯъро ки инсон интихоб мекунад, гап мезанад ва тамошобино мисол ки касоне ки моро мебинанд гӯш мекунанд, савол мекунанд ки одам худаш ин кора карда ки моро насиҳат метиҳад. Ҳастем мен кора кардагиам, падару модарам дуо шагифтагиам, хушбахтарин инсон ҳастам ки доимо алҳамдулилла ки ҷое ки бошам корҳоям аз соли 2010 модарам аз дунё гузаштагиан, 16 сол пеш, 2014 падарам гузаштагиан, 12 сол пеш. Дар муддати ҳамин соле ки баъд аз сари падару модарам гузаштагӣ ман чизе ки дар ҷое ки чизе хостагиам Аллоҳ таоло барои ман насиб гардондагиа. Яке аз онҳо ин духтурӣ чӣ қадар орзу мекардам духтурӣ хондам. Падару модарам ман фақат отаҷон, очаҷон дуо кунед ки ман амалҳоям чӣ шавад, чӣ ниятҳоям амалӣ гардад. Доим дуо мекардам ки ба орзуд бирасе бачам. Чӣ орзуе ки дорӣ ба орзуд бирасе. Ба орзуд бираси ва ҳеҷ хор нашавӣ. Алҳамдулилла ки иҷораам ки шинам дар ки ҷое ки набошам, дар Тоҷикистон, дар Россия, дар ки ҷое ки иҷора иштагӣ бошам, ҳеҷ гоҳ на гушна шидагиам, на ташна, на чӣ. Хайр рӯза мегирифтам, барои худам рӯза мегирам, барои ин ки ба худованд наздик шудан. Мо бо воситаи ибодату рӯза ва барчиён ба худованд наздик мешавем. Ин барои худам мекунам, лекин мақсади гап ин аст ки падару модару касе ки агар итоат кунад, дуояшо гирад, хушбахтарин инсон дар дунё мешавад дар қиёмат. бинед ки дар ояти Қуръон омадааст ки худованд аз он нафари ризо аст ки аз он падару модар розӣ бошад. худованд аз он фарзанде рӯ мегардонад ки падару модар аз ӯ ранҷида бошад, ё ки оқ падару модар штагӣ бошад. чӣ гуна ранҷида бошад? Мисол ки чӣ мехарад падару модар, фарзанда маъқул нестай, набояд гӯяд ки маъқул нестай, бояд қабул кунад. ё таом мепазад, мегӯяд ки маззаи таомада маъқул нест, намехӯрам, чӣ накунад, норизогӣ накунад ки ин ранҷиши падару модар мешавад. Мегӯяд бибин ки ранҷи худаш дуо аст. барои ин касе ки падару модарро меранҷонад, мисол ки оқ падару модар мешавад, на дар зиндагиаш дар ин дунё бахт хушбахт меша, баракат мебинад ки ризқи фаровон ба ӯ насиб мегардад, на дар қиёмат. Дар ин дунё мисол ки бадбахт мешавад, чӣ гуна бадбахт мешавад? Ризқаш фаровон нест. ба ҳар коре ки мисол ки мехоҳад рафтани дар онҷа як шикасте мебинад, як чӣ мегӯянд, ман инсонҳо дар ҳаёти дидагиам ки мераванд онҷа мегӯяд ки маоши соз наметиҳад, фреб мукард, 2 моҳа пула надод, 3 моҳа пула надод. Ино ҳам ҳамон дуо нагирифтани падару модар аст. Бале, як ман дар ҷое ки дар Тоҷикистон кор кардагиам, 2 моҳаро якҷоя карда додагиян, як ним моҳарам додагиян, 3 моҳарам додагиян. Дар охир додагиян ки маош гирифтагим, ман бемаош кор кардагим дар як ҷое ки падару модарам онҷа зинда буданд. Зиқ нашав, гуфт духтарҷон таҷрибия гирифтӣ, маошам ки нагирифтӣ, таҷрибия гирифтӣ. Падару модарам гуфтам, гуфтам отаҷон мумкин шумо дуо нагирифтам, ҳо ҳамин дуо нагирифта рафтӣ, падарам шуқӣ кардам, дуо нагирифта рафтӣ, барои хатар маош надан. Баъд гуфтам биё ки дуо тиҳем падару модарҷон, ки дуо тиҳем ки ман маошумо надодесам. И ҳақ аст. Ман дар таҷрибаи худам кардагиам ки вақте ки дуои падару модарро гирифтам ку дар моҳи ояндаш ман маош доданд. Бале, маошро гирифтам. Лекин 2 моҳи гузашта маош надоданд. гуфтанд ки маош наомада, документҳои хусусӣ, корхонаи шахсиям хеле яха маоша қафо мезананд, мисол налог метиҳем, мо аренда метиҳем, хусусӣ ҳам хел нест. Лекин корхонаи давлатӣ кор кардагим дар Тоҷикистон, маошро дар вақташ мегирифтам. барои ҳамин дуои падару модар касе ки мегирад ку ҳаёташ бобаракат мешавад, ризқаш фаровон мешавад, ҳеҷ гоҳ ташнагӣ ҳис намекунад. бале, мен аз таҷрибаи худам мегӯям ки падару модар аз шумо розӣ бошад ку бо обрӯ мешавед. ман дар Тоҷикистон дар ҷое ки намерам обрӯ дорам, бо эҳтиром маро қабул мекунанд. дар корхонаҳоям, дар хонаи шиносоям, дар ки ҷое ки набошам маро бо эҳтиром даст пеши бар, муаллимаҷон омадем, хуш омадед, бор биёед. барои чӣ? Барои онҳо медонанд таърихи ҳаёти ман ки ман чӣ гуна падару модарам рафтор кардам. вақте ки модари ман ҷойгаҳӣ буд, падарам шогирдон шиносон меомаданд пеши ман, хабаргирӣ падару модари маро медиданд. ҳатто як шиносам ай душанбе мегӯяд ки ман чӣ хел ҳавас мекардам ки падари ман барои ҳадин гузаштагиам
میگفتن که و من آرزو میکنم که پدر من زنده بود مثل شما در دهان پدرم بانان رو ریزه کرده با ویلکه میدادم. دیدم معلم جون چشم پدرتون با ویلکه بانان دادهش میمونه. کاش پدری من زنده میمونم. پدرم همیشه نگاه بین میکردم حواسم اومد که چیکار شو پدرتون مهربانی میکنه مثل تا آمد دهانش میمونه. بله برای همین چیزی که انسان کدام معلوماتی که در انسان ها دادنی شد که حتما آنها تماشابین نگاه میکنن که انسان خودش تجربه داره که به ما مثلا که معلومات داده ایستاده است. من از تجربه خودم برشون نسبت پدر مادر بله نسبت تربیت فرزندم تربیت کرده ایستادم. فرزندم رو و از تربیت خودم چه پدر مادر تربیت کردن ما رو و شما مثال میگم نسبت تیبا مثلا که اون قدری که مثلا معلومات دارم تجربه دارم و شما مثلا معلومات میرم لیکن نسبت به احترام پدر مادر در همین یوتیوب کانال من در یکم جمعه استاد موضوع پدر مادر در یکم جمعه استاد. ما دویمو میگویم دویم در نسبت پدر مادر باید گویم برای که بسیار چیزی هنوزیم پدر مادر رو نادیده میگیرن. نخواد که پدر مادر در پیران سالخانه بنپرده بینه که ما رو پدر مادرم از ما طلب کرد ما حتی نبردیم او رو به پیران سالخانه برای که برای از خودمان ترسیدیم که خداوند به ما غضبش میاره. کسی که از خداوند میترسد هیچ پدر مادرش حتی اگر طلب نکنه برای اینو طلب نکرده برده پدر مادرشون میپردن. با این روز یک ویدیو تماشا کردم در یوتیوب مادرش زده است نویرش خواست است که خلاص کند با پسرش زده است. پسر گفته است که بیبی جان من شما نمیتونم حمایت کرده که ببینید مادرم مرا زده ایستاده است. ببینید مادر دست برداشتن هیچ تصور نمیکنم چگونه مادر دست میبرداری مادر میزنی نبیره با گفته خلاص کنم مادر ببیره با اوچش بیبیش مونده بچه‌ش زده یعنی در یک وقت بکسلات کرده هم اوچش هم بچه‌ش بیبی کودک قطعی اوچش خودش کودک کرده. در سوره چی میگه؟ کوی زلزله آیات خیلی کسی که ذره نیکی کنه میبینه که ذره بدی کنه میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره کسی ذره نیکی کنه میبینه. فمن یعمل مثقال ذره شر یره کسی ذره بدی کنه به اون میاد. پدری منم نقل میکردم مادرم قضیه پدراشون خوب نگاه کردگیم بابامون بگه ما پشت به پشت خیلی اومدگیم پدر مادر خوب نگاه کردگیم ما خوب نگاه کردگیم ما هم فرزندان ان شاء الله که آینده نسل به نسل فکر میکنیم چه قصهشون میکنیم که از ما نمونه میگیرن. بله فرزندان کپی اینی چه که دکومنت کپی میکنیم که ما دکومنت پدر مادر فرزندان ما کپی ما و از ما کپی رو میکنن چیزی که ما چگونه رفتار کردیم از ما میگیرن فرزندان. یعنی مثلا پدر مادر من چگونه که من تربیت کردگیم من فرزندم خیلی تربیت میکنم و فرزند من فرزندش هم خیلی تربیت میکنم. بله ما دکومنت هستیم کودکای ما کپی ما است. با نبیرای ما کپی پدر مادرشون ابیرای ما کپی پدر مادرشون. خب این ندارم شما